Yang aki din. I broke my heart for every game. Unay katirurod ko na ya, makapahay blood. Apay manen aya, agtugaw ka lang ka de. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Ne, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bay amlang ka de, ala siguro ag birthday Ay naman nun nga aldaw nga agvid-video ke. Agkalma ka, agtugaw ka lang ka didita. Maumad ang tumutlat ang agkanta. The answers are all up to Ay, nagsakit na ito yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan, kaya di mo pa mo nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Sikamot tan ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakawam mo't agkanta. Sayang mo't aday ta nirentak a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw, dading kaw. At danto pa'y may bagadag iti kaaruba. Ito yung boses ko, nagkanta. Siyak, uray sintunado to yung boses ko. Kumansyo, naklata. Anya kumat bibiyang da. Di agkanta da mat, no kayat da. Good morning, bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Una, ta nakaturog ka na saya at idirabi Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan Naskan lang ang maumada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay katiki na sintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay, nandiya ka, Pek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Di balong ko nga Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na. Ta saan mat amalmalpasan. Ay na, kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga dya ka, Pek, talay. Maladaw akong bakit. Nagmayat, walis-walis dito yung kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisam. Tapno at makita da awal-walisan ta. Ay, wala niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Aguray ka manong. Apay, Lugan samot ni Willie Dayjay. sino awil eh? Di asawa ni Eva. Di ka ruba managlaing agreklamaw. Saan laan na laing agreklamo na kaar-arti pa'y kunama? Nay, at ang samo rin mo rin lugan na asikse, kung napinta sa babae. Ay, saan ka nga't padlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirok ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Si Mrigdan iji hotel. Anya di kat asawon day ta. Kaya nasaway. Nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man ni. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Hay, naperdi manen kaldaw ko. Apay ayamanan, mami. Agong unget ka manan. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay inka man di ibaga, ta sumardengdang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii magaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dadeng. Apay adamagam kanyak ngay. Inka man alaan di cellphone ko ijerabaw ti TV, taawagak man. Sige. Ay, saan lang arod ang agawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, taneng, adar aramidaw. Wan, mami. Ne, apay ngay, cannot be reached mo tan. I-message mo, ibagam nga agawid daw.
Maribek, isardeng mo pa iti kanta. Taapay mano. Agbubuelo ak pa lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Eva di tatawa na. Ay, won. Nakakusilap sapay. Makaungot ko nam kidi ah. Kasla kayat nan sa nga ituloy ko tiyag kanta ah. Ipangag mo man hindi na pinda sa boses mo. Ay, won ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isang tenyo rin na panagkantayo From ka na this sakit itinapaya. moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta na sakit tilapayag. Ading ka. Ikarkarok tupay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga raw. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakit ang tilapayag na. Ita, kanta! From this moment, but I love it. Ingka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangeg ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Ay! Ay, di kankantaan da. Nagdaan mo ta kanta. Unay kadagitan, tila kang kantaan da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance, 'cause Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Ah? Makaturog pa lang da tao ka. Adan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga ron ti paborito na. Ay, di lang mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni Tiwalis ah. Ading ka. Iso nga ro ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anya ay. Mapantayo man ay. Hindi sigo da pagwalwalisan tayo. Ha? Ije asidag iti hotel? Awan mo tan tinaskan awalisan ijay. Ada. Mayat iti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man ang asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Hinto no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak day ta. Tinakita ta. Kitain taman. Ti reaksyon na. Bakit? Ay na yung cellphone ko. Nini. Apay nga daking ka dito cellphone ko. Apay kita ang tinbox ko. Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kayat akita ag tinbox mo. Jack tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lumlumang mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adday lumlumang mo ta makita. Manong, adama nan jay lugan jay asawa ni Eva oh. Ne, kanayunan damot tay. Oh, binma ba? Ne, bimaba mo yung siksi a babae. Isun samot day ta jay in hotel naman iding. Woy, niso na ita. Nagpapugis lang. Sumrok daman nga tan dita hotel. Ay, kay laki diya. Unay mo't nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na.
Nasapa akon ang naghawid, tapnaawan makong kunam. Ni. Apa nga angut-angutan nak? Sa bali tabang-banglo ma. Ay, di na man angut-angutan na kasta. Bang-banglo ti babae da ita. Managsuspitsa ka launay mo. Adda babae man niya. Nagsao ka manan. Adda pa managnak mo ya. Di nakaginanay Giseled, agluto kan. Umay ka man manong tagduwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwat ang agkanta. Sige man lang, hindi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At dalaki di, ang marurudag. Sige, agjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka dagito'y akaruba. Hala ni Mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalak ta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan, nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yo. Nay, akong ungit ka mo ito, Eva. Ne, awan matidakas nga aramidin mi. Uwan nga raw, dagang kanta kami lang mo, Eva. Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mat nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayon nga kang kanta. Sintonado mo nga rod tabusay siyo. Permi na ka mga insulto na din ka. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sintonado gayam ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya ang kalukwan ni bagbagam. Sige ading ka, ikantam. Sample man. Denggam dito ikantakkan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagiti kaaruba nga agkan-kanta. Anya. Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay sos, mangibabain. Numalapdampay kat mo binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apa sumipag kamatlatan. Dito'y pasangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usta nakadukan. Anya ti basol ko. Darum ka! Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awo sexy, ah? Ay sus, dito yan. Inkantaan da kapay dagiti kaaruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan kay tibaen. Alay! Ah! Alay ko, gusto na! Ambot, umay ka man. Kumuyog ka kanyak, mapantay jiwaig. Ape ayan, nanang. Anya mataramidan tayo, Jay. Ijayak nga aglamba. Oh, bagkatan da ito eh. Tay ganak mat da ito eh. Is, ape pala ngamin aya nga jiwaig ti kayat yo paglaban. Saan latan nga dito'y balay. Agar aramid ko lang iti pagbanugan mo. Intun madamdama manan. Kunayo manan, nabanog kayo. Nalakit din na di nga ubingan. Anak ko, iso nga ajay ti paglabaak.
Tapno saan nga ado ti bayadan tayo iti danom. Isu nga bunago mo da ito'y kunak abagkatam. Apay ngamin aya. Amamin aduyo abalnawan day tabado. Mabalin mo't nga maminsan lang. Tapno saan nga adu ti bayadan tayo. Ay, saan nga ado ti sao? Agawa amkit din dita, tapno mapantan. Bakit? Bakit? Apa nga, hingawan mo't sumungsungpat. Awan na ditaw, napanday jay waeng. Anya? Ni, apa yung napanday dyan? Anyat aramidan day dyan? Ijay kanu nga aglaban ni Beatrice, tapno makatipid iti danom. Anya? Apay aya, Anda ngamin mangmangag ko nga nakita da ako bre, jiwaig. Iso nga awanan ti mapani dyan. anya, kobra. Inak man surutan da bakit? Ang mga no saan da mapuputan kat adagayam umasidag kadakwada ako bra. Ay sigay, agawaam, taibagam kadakwada. Oo na na. Nagswerte tamo ten anak ko. Dua talang ada di tiwaig. Anya ay kumatiswerte dyan, anang. Awan mo ti kwarta nga naalat ah. Kan kaslaki din kabutbutan nga dudwata lang nga ditoy. Nya kalakit din. Anya ko matipagbot nga. Bakit? Bakit? Oh, apa ka sa tilangam? Kaslamat din nga dati tartarayam abumbay. Simpayan nagtamurang. Agawit tayong. Anya, kaumumay milahang dito'y lakay. Saan ko pa nalabaan dagitoy? Ijay kantun baleng aglaba. Adda karudakkal ako bra dito eh. Isong awanan tim umay dito eh. Anya, dakkel ako bra? Nanang, intayon tatang! Anya dayjay, apa anak ko ti Jero ti dyan di kayo? Ay, ne, ang tama ti umis-isbon eh. Oh, kita mo. Yaks! Pare, Pasensya ka. Diyak nakita ng tagayang tao dita. Anya lakit din. Mabalin mo mati umisbo di taigit ah. Dito'y pa'y matuwaig ti pagisbuam. Ay, kar-ariyak ka nga tao. Ay kay, kunak ngamin no awan tao. Kan may sa, mayat ngamin na dangdanggak ti isbaw. No ti lang danom ti pagdiswan na. Anya? pare. Apay di mamang at ako bra dito waig. Aha, kobra nga. Ha? Awan mo't tinagit kita kasabali a kobra. Dahito lang puto to ikaw. Ha? Yaks! Dugyot ka tal talaga, sika karag. Nay, apay nga pagsasawan da kitigas na. Apay, di ka mamatay. Anagit-gita da ito'y kubrak. Ha, delikado da ito'y. Tumukaw. Nanang, anya di ko na tumukkaw. At dapat ikobramot nga imot na. Ay, agulay makadita anak ko. Ay, hintayo kita nagawid. Pare, aganad ka dita ha. Mga no tokawan na katikobra. Ay, sapay la ko mata mapasamak da ito ibagbagam lakay. Ay, anya kalakit din bakit? Saan anasaya at tikas na nga ibagbagam? Ay, Maririta, saan mo nakita ni Karag? Saan lalim mabas ditoy? Ay saan mo't maray, apay aya. Ay, nanyalakit din day dyan nga anak ko, aya. Kunak ngamin amapan gumatang iti si daan mi itay ang sapa. Awan matan katnay anyat orasan. Apay ngay akasta. Ay, jakman amo iti day dyan nga ubeng. Imbis ko mga awanan ti parikot ko tabakit akon. 30 ti tawen ni Karag. Gamay na,
Nalaklakapay nga aywanan ti ubay, ngam iti iso alaklakayanan, ngam inuubing mat ti panunot na. Ah, ayun gaya maray. Amom kaday nga da kanu kubra ijay waeg. Anya, anda kubra ijawaeg. Kasta mo ti bagbagada. Iso nga awan ti tao amagmag na dito'y ayan may amapan ijay waeg. Ay. Imbaglakit din, tanay bagam kanyak maray. Istay mapanak ijay itay. Oh, Auntie Sofia, ada ka may? Nay, kunak man no adda kubra ijawaeg. Apayakas la ijay tinagapwam. Wanantay, naggapu kami ngagpaiso igiwaig. Ningamin bakit ko? Di na among at dagayam kobra iso napanda. Naimbag nga ro da sinurot da kami adagos nila kay. Tanaibaga na nga adda kano ti kubra ijay. No saan asim murot, ang mga no natukaw kami ni ti anak ko ijay. Ay, gayam anti, nakita mi ijay waig ni Karag. Anya, kat sa dinon nga iti ayan na. Apay, di yun na ibaga nga adda kubra ijay. Imbaga mi datakin ko na ante. Angam saan mo tamamati? Kunanakit din, di pututoy na ti kobra ijay. Anya, ay, anya lakit din da ijay akarag. Ala, bye-bye anyo ijay. Makaamumatan no matukaw iti kubra. Agawi na kiden. Kubramit nga. Ay, agbubutangan dagiti tao dito ayan tao. Gapon lang iti may sa agkubra. Aha. Di daya amaw. Mas delikado pa ito kubra. Ngam iti kunada agkubra. Nyaman ng tidakda kamatam dita. Sa dinaw tinagapgapwam, apay nga itakalaan. Ayan, jay sida ako nakagatangam. Awan. Natin nagkudya kwarta. May sangal daw ko ang birbirukan. Ngamjak mabirukan. Isuan na rabiana. Kahit apay nga rod, anabartag ka ngay. Ay na, nang alaam iti kwarta a pinaggatang mo iti arak. Imposible nga ada kwarta a pinanggatang mo iti arak nga ininumaw. Inusar mo di kwarta nga inted ko niya. Nya lagi din nanang. Natin nagkungarawd. At dalaang nangawis kanya. Isuan na bartaga kita. Kunak man numay sa aldaw mo a binirbirok di kwarta anat nag. Apay ako namanan ita nga da nangawisken ka. Ay, basta natin nagkudya kwarta. Saan nga nagatupay ti sa lunsod mo? Nya ka lang iti bakitan. Anya lakit din day ta pa nagsasaom kanya kon. Nagatuwa saan? Mapanak man lang hindi ti silid ka. Hoy! Bakita? Saan ta pa yan alpas? Agsubli ka diton! Lola, nagpaiso nga tanga da kubra jiwaig. Wala po. Iso asaan ka mapmapan ijay. Sino ayatin ang iba kang adda? Ang mga nagpaypayso. Nga jay mo, pututoy ni Uncle Karag ti kubra jay. Apay, anya ti kunan na aya. Kuna na nga men, nga awan mo ti kubra nga sa balay jay. Kaya jay lang pututoy na. Anya ka di Lola. Anya ti pututoy akong kunana. Amangan mo't no jay. Kubra nga ibagbaga na kay isuday jay pututoy, Lola. Anya, ay anya lakit din. Nagalas mo tinday tadakdakamatan na. Apay aya, Lola. Anya ti madijay. Ay na, basta apo. Madijay kunan ang aday jay. Saan mo atultuladan ni uncle mo akarag? Saan anasaya at ti aramid na di atao? Apay ka di, Lola. Anya ti aramid na.
Basta, saan mo nga asit ganda di tao? Ang mga numaalam di kinaloko na. Nawatam di ko nakapaw. Anya nga min aya day. Manyalaki din aya, di kang damag adama. Kasla nagmayat ti mapan nagdigo sa jaway ka. Nakapunpudaw. Ay. Saan ka mapan ijay waeg? Apay, di ka mabutag iji kung kunada nga at dadakkel ako bra ijay. Aha, kubra nga. Ha? Napanak to pa iti kalman ni Jay. Awan mo tinakita ka kubra. Ah, bot-bot nga nyo lang ti magbagiyaw. Kano adaman nga paisaw. Tiliwag ka di apay, baklaak da itarayak. Ha? Ulag lang da Jay. Anya kalakit din. Ay, baka amo ka iti biyag mo. Ay ka talaga amat. Asyak ti makamo iti biyag ka. Biyag ko nga raw. Apay, biyag mo. Anya, tasong-basong batang nakitan? Muntoy man day tawales! Aha, apay mga itad ko dahi ti walis nga eh. Haha, apay maagak. Amo ko na ti pangusaran niyaw. Apay ubi nga pay lang ang mababaw tayo. Di mo gayam iawat day tawalis, Sigay, Nay, anyaman ang tikal-kalkalin nyo dita. Ha? Apay nga the baseball bat dita nanang. Day toy, ti may bagay, amay baot ken kalaklakayan. Ay, nga lagi din nanang. Ay, ibatan nyo mo dita Ha! Ay, di ka kayo man lang, nay. Hoy! Agsupli ka ditoy! Ay, yakayat. Kimaro ka man nanang. Dita ka. Anggal, sa dino ti papanam? Nay, siga magayam ang bout. Mapanak man iyawaig, inakagdigaws. Anya? Apay, saan kayo ang mabutang ija kubra, Anggal? Aha, saan ngagpaiso nga dako brayjay? Agul-ulbud lang dagiti nagkunkunang nga dako brayjawaig. Ay, iso? Wan, aguray ka man. Apay nga kaslawang tao dito'y balayaw. Ayan na ng kantatang mo ay. Napanda nagpalingki, Anggal. Imbati dak nagbantay dito balay. Kastaya. Amo kang. Kaya't mo ti kumuyong kanyak. Mapantag di ko si jawaeg. Maya ti jay. Naglamis ti danaw. Makalahoy kamay. Kabutbutang mo, Anggal. Baka ngayad na ngagpaiso ti kubray jay. Aha! Saan ka matanagan? Napigsa na ito ang kilmaw. Uray at da kubra. Kabaala ka patayin da jay. Ha! Ala! Sakti magamaw! Ambot, ayan ba? Awan mo't lang dito'y balay. Nyalakit din. Kung nakabantayan na ti balay, napanan nga tada diyang ubingay. Ang mga nunapan lang agay aya makadwa na dagiti pada na nga ubeng. Naimbag ko malang ano kakadwa na dagiti kaayayam na. Kasanon, nung napanidiwaig. Saan mo't siguro lakay? Namin ano tamot nga binagaan, asan amap mapanijay. Ay kating kalata kitaan na anak ko. Ang mga no ijay nga agpaiso tinapanan na. Uwan man, mapanak idiwaig. Alak di bunin ka. Ta mga numakitak di ko bra ijay. Imbag lang at pang salaknib ka. Maya, awan ngagpaiso ti umayan di taoy. Kaslagit din limaw at iwaeng. Yahoo! Makalanguya kon. Naimbang ngagpaiso ta simurtakin ka, Anggal. Ay, ganoon Alang ano daw. Ikatamon day tagaus mo, taglangoy kan. Kumismo aglang dito igay. Walang Anggal. Yahoo! Kubra mga. Aha. Nagadugayam ti bakla dito yung baryo Mabutang day ti may salanga kubra.
kasla damag kut-kuti tita karungutan. Ha? Nagdakil mo tago ba? Apa Uncle? Apa nga nagpukaw ka? Tulungan na. Apa Uncle? Ni, dara-dara ka matay. Tulungan na. Iban na kita ospital. Di ba kaya nga bagkatan, Uncle? Salpag kang ubeng. Awan survive. Apay nga tagririyaw iji abanda. Tulungan na. Pare! Anyat na pasama! Apay ang nakadata ka dita? Tulungan na palay. Kani, apay, nakarwar pa dita. Ay, ha? Darati rumruwar. Kinagat na ti kubra. Anya? Kubra? Wan pare, tulungan na ka. Ipan ako ni hospital. Ay, delikado pare. San kan samot kung mabot ni hospitalan? Aguray, imbag tinalak ti buling kaw. Nya ti pangusaram di tabaray. Iwag na to kawan. Musan nga guwaras ti gita ti bagim. Jakayat. Tulungan ka lang ngarutan. Apaya di mo kayat. Saan ko nagasapulan ti tulong mo? Mayatan ti rignak. Anya, kasano ang maya tirik nam? Marigirigatan kan. Sige kita, agplastar ka, taiwa. Delikado kan. Saanan ko na kitam na kapalagon ti Magdal. Sigurado ka pare. Ay, naimbaglaan ang tawan ti Madia na pasamak iti anak talakay. Un nga rod, imbag lakit din ta ni karag tinatukkaw. Ay, kumusta nga'y gayam ni Karag? Di ka indiretso da di hospital, di kalman. At dapat kunanakan ka? Awan pa mag. Kunana mo ta, mayatin ka no. Nasayat ang aruno kasta. Ngam nagado ti mabalin a pagkagatan na di kubra. E di pala ang pututoy naman. Kunaman kami ni pare karag. Ako bra ka no, di pututoy na. Amangan mo't nga, no, ti panagkita di kubra, di pututoy ni karag, kat ulag mo't lang. Ay nagpaisulay ako na lakay. Ay na, daitan katikong kunak. Di naktumagamin patpat dyan. Anya ngayon ita. Kunak man no kunam apatayam dayjay kubra no makitam. Ayan na ngayon. Awanan tinumar day tapot wutoy mau. Pagisbuam laangan. Anya ka lagi din nanang. Ampay, di ka lang asyan kanyak nga anak mo. Awanan tinamnama amadan ka pa iti apo ka. Ang mga numay mayat paikit di Kay samet ama adda anak ngam sigurado abaybay am tumetlaeng. Sigurado asyak tumetlaeng ti mga sikasaw. Dayta. Sige, ingkamanan ijay waeg ta isarunom nga ipakagat dayta itlog mau. Anya kami tinanang. Jak maklaw. Nga awanan numar na dahito pututo ikaw. Ay na! Inton bigaton ti panagpalista itinagandag di sumali di singing contest, nanang. Ay kasta ay anak ko. Wan nanang, kaslag pang nga duha kasumali. Naibagamon kanyak idinapan alawas, akayat mo ti sumalay. Suportaran da ka anak ko. Adu kami amang suportakan ka. Ala, mapan kami inton bigat nanang, kaduak ni Floyd agayam ko.
Kaya't mo asawan, oray saan kan akadwaan. Uray saanin, nanang. Dua kami latan kini Floyd Timapan. Sige, inuday tati ko naman ako. Masapa kayo nga rod amapan ijay ilay inton bigas. Ay na, sampay lang ko ma. Sampay lang ko matasikat yung mga abak, friend. Ha? Ayun gayam, anya nga iti kantar no bilang laang. Aday suggest ko, no kayat mo. Anya nga, dayta. No nga jay, One Moment in Time by Whitney Houston ti kantaam. Ha? Saan ang kanta amarigatan iti dayta? Saan? Kabailam day dyan? Namin anon a kinantam idi day dyan. At dapay ti 2 weeks apa nagpractice mo. O sige, ng pangaasim ha. Praktisan na ka na imbag. Katwan mat nyalaki din. San ka baybayan? Agyaman ak unay, friend. Anya? Ni Mara, makisali iti singing contest para inton fiesta? Wala nang. Isumod day ta tinadamag ko kadag iti babarkadak. Anya? Ay, una yan. Ay, mangibabain lakit day no maabak. Maabak ka talaga day yan, nanang. Naglalaing dagiti kalaban na. Anya? Agpakalaing tumot kami. Kunam lang nalaing ako manta. Silang tumot lang. Ibagam tumadkat di kan kwa na numaranaam. Magibabain laang. Uray saanan asumalsalay. Ibabain na laang ti apelyedo tayo. Naibag kumamata. No saan nakapadpada ti apelyedo tayo. Ti apelyedo na. Taayos laang. Day tangarod kait. Ah, daka ito ati mangibaga, nanang. Ala, bay amaw. Tasyakton ti mangibaga iti inana. Kamat, di ka pa'y maammo abagbagaan ti anak mo. Tapay. Adda ka di basol ti anak ko. Apay, saan ay abasol ti panakisali na iti singing contest? Anya? Ay apaw, ibagbaga kon, mangibabain laang iti panakisali na, nang runa no maabak. Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Ay na, di ka man agindidi, sika muna. Naimbag kumamat, no saan tayong agkakabagyan. Naimbag kuma, no saan tayong agpapada iti apelyedaw tayo slaang. Berta, saan mo't adakas ti panakisali na kod? Mangabak manwan no maabak. Ayos laang kanyak nga inana. Anya? Mangmangag mo ka day ta ibagbagam. Mangibabain nga raud. Apay, saan mo aya amaawatan ti sao amangibabain? Nakarkaraw numaabak. Anya laangan nga iti bagat ti tao. Agpakalaing naman. Kasta ka day. Anya, ay unay day ta na panagsasaom si Kaberta. Di ta ka man langag. Anya? Apay akas tamot ng tibagbaga ni Auntie Berta, nanang. Ay, jakman amo iti dayjay nga antim. Nakuna na amang ibabain ka kanaw, nang runa no maabak ka. Anya? Ay una yan ngay. Nanang, mga bakak manwan no saan, ayos laang kanyak. Sa anak mo't asim mali iti singing contest tapno panggapok ti mga bak. Ha? Si mali ak, to build my confidence. Saan atap no mga bak? Nasaya at takas ti kapanunuta manak ko. Ala, ituloy mulat na dayta. Mangabak ka man, wano saan, suportado aklat ta nga inam. Oray anya pa iti bagbaga dagiti daduma kabagya. Agyaman ak unay, nanang. Ay na, apo.
Nagsingpet kayo kit di nga ginaa? Ha? Taapay anak ko nam dayta. Wen tasaan nyo tutupan dagiti kakabagyan nyo asumana o iti kasta? No siya klaan ti pangpangagan dagiti kakabagyak iti kasta. Amangan no pinasubsuba kon. Saan kami ngamin akasta kininanang? Nasingputinak. Kanawin na nga ibilin kanyak, ti kanawin apa nagpakumbaba iti amin abanag. Liklikan ti ama, aging kakabailan. Sa bagay, puno dayta, hanggang, numaminsan ngamin, nagpakpakumbabakatan, kasla karuan damat. Ha? Iso amayat man, numaminsan no sumumbat ka, tapno saan damarwan. Ay hala, gusto daytan, saan adagita kabagyam ang nag-aalas ti ugali na ti pagsarsalitaan ta? Agpraktis ka hidin, ngagkanta, tapno si ti mga aba. Inton bigatan ti singing contest, anak ko. Ay, wan nga rod nanang. Makapasan na ay ama kapadanag. Si kakit dimot. Awan ti rumbo nga pagdanaga, manak ko. Kabailam dayta, si kapay. Sa bagay mo't kit di mga bakak manwan no saan. At least, mapadasak ti sumali iti singing contest iti munisipyo. Katuan mo nga main. Saan nga amin apakisalyam, kat masiguradom ang mga baka. Wan nanang. Malakit din. Isaganam dagiti usaram inton bigat. Tapno nakaredy amin ng. Awan, saan ka na pagasatan nga bak, friend? Nanang. Ay na, apo, it's okay. Awan parikot iti dayta. At dandulat ati gundaway mo, si kakiti mo. Un anak ko. Saan ko maamasa irtirik nam? Gapo iti pan nakaabak mo. Saan mo't nanang? Nasaya at nga no kasta. Sa nabali, friend. Taadun to pa iti singing contest sa mabalin mo, apakisal yan. Wan adun tupay talaga. Oh, anya nga ita. Ay na, magibabain kayo kitding agina. Anya? Kunak tumang ngamin ang maabak ni Mara iti singing contest. Anya nga'y kumangamin ti laban na kadagiti kalaban na naglalaing da. Berta. Pag-aasi man. Saan yung nga usaran ti apelyedo yo, iti kaadwan ti tataaw tanay. Mangibabain kayo. Ibabain nyo laang ti kaapelidwan yaw. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nay, apay, saan mo pala maaw-awatan ti kayat ko asawan? In short, mangibabain kayo. Naimbag kumamait no saan nga agpapada ti apelyedo tayaw. Ay, No nangal-alaan nga medya agpakalaing nga anak mo iti tured na tapno sumali iti singing contest. Anya ngay nga rudita, naabakla ka nga raw. Ay na, nalabas, apa nang ibabain na iti apelyedo tayaw. Anya lakit din. Kasta gayam ti bagbaga na day dyan, Auntie Berta. Ay, una yun. bayamo na nako. Dagiti kasken kwa na, san arumbeng atutupan. Saan tayo nga ugali ti makisinsin nung bat kadagiti tattao nga ababa ti pannakaawat na. Ay, sa bagay mo't kit di Kasayaatan nga agpakumbaba tayo latta. Bayan tayo nga ibagada ti kayat da nga ibaga. Tinapatag kat nasaya at tayo latta kadakwada. Wan nanang. Jay ibagbaga na nga ibabain mo kano ti apelyido tayo. Bayam laeng. Day takit di ti agbalin akarit mo iti biyagan ako. Nanang. Tano agsakit nga mintin akam kadakwada. Awan tinasaya at nga ibunga na. Iso never mind ako na da iti English. Anya laki day.
Tasan nakasardingan day dyan kabagyan nyo, anya. Wan nga rod, at dalat na nga dati maibaga na ang negative iti aming aramidak. Una yan, saan mi mo't ita abibiyangan, ngam isuda, manakibiyang dalaunay. Di mo pa ilalinipak. Tapno at pagnakman na. Bakbakitan. Maawan mo tinasaya at may baganakin ka. Dayta nga rod, Iso ano minsan, kung nada arispituan ka no dagiti natatayangan. Ngam kasano arispituam ida, no kas kuma iti kabagya matila ibagbagana itiliklikudam, anya laki din abiyag. No minsan, sana mawawatan. bayam, awan tinasakit abakrang ko, nga uray ka na yun na nga ibaga amang ibabainak ka no. Sa bagay, stay humble, ika nga. Pero kapag sumusobra na, sapakin mo na. Marwang, sumanao. Di pa lang harod nga iso, ti simali, ti sing contest. Parang iso lang harod, ti nga pa. Ay na, kunaklakit din no saan kan nga agawin anak ko. Inururay ka. Rabiin, gamapay nga itakalaang. Adala na pananmi kadagiti babarkadak nanang. Ayunay na itan. Kanayon mo't nakasta. Lukatan nyo na ito eh. Nakita ka dito yung emunag di lalaki ang nagtatakaw. Di ko anak ko. Anya ka din day tao eh. Lukatan nyo! Naska na matiliw na ito nagtatakaw ang lalaki. Lukatan nyo! Nanang, Anya! Apay na aramid mo ti kastoy, anak ko. Nakababain. napasubok lang nanang. Dagiti babarkadak ti akin arami di ti panagtakaw. Anya! Ay naasyak ti mababain iti kastoy nga inaramid mo. Anya laagan nga iti may baga dagiti kakabagyan tayo. Nanang, Saan ka mo't mabisbisinan? Nga maapayanas kan pa'y lang agtakaw ka. ala, husto nanang. Malpas tumat lang dito eh. Anya nga'y Berta. Ay, Berta, kasarsarita ka. Amaom, jak malapdan tagal kita. Ay, makapaulag kayo nga gina. Tapno amom. Anya? Idi si Mali ni Mara iti singing contest. Nakunam kanyak amang ibabaeng. Nakunampay asaan min nga usaran ti apelyedo tayo. Gapot amang ibabaeng. Ngam anya nga'y ita. Ay, Mona. Ala, ibagaman kanyak ita. No asino ti mas nakababain kada tayo. Siya kasi mali iti singing contest ti anak na. Wanaw si kang agtatakaw ti anak na. Ay, mabalin ka de. Saan aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ado ti parikot ko. Iso ajak kayat ti ad-adapay ama stress. Parikot mo ti agtatakaw ng anak mo. Amaw, iso akas jay ti anak mo. Gaputa kurang itinasaya at asursuraw. Ang sa bagay, kasano ngamin ama isuro itinasayaat, no mismo nga ina, kat awan ti sursuro na, anya laki dahin. Anya? Kunak iday nga anyaman ti mapasama, kat napakumbabalat ta kuma. Ngamjak malapdan tingiwat ko ita, gaputan nalabos ka mo ngamin ngagsasao iday. Oh, anya laki dahin. No adaman ti mas nakababain ti aramid na kada kayo. Isuda! Ay mas nakababain ti panagtakaw, ngam ti panakisali iti singing contest, nga uray saan ang napag-asatan ang mga bak. Oo na yun, nagita ang kakabagyan nyo. Naglaing da sumao. Ngam isuda magayam ti mas nakababain. Supay Ado ti sa uday di. Ibagada pa emang ibabainak ka no.
Awan kano ti babain ko asim mali iti singing contest. Agpakalaingak kano. Ay, anya ngay ita. Diyos mio, Marimar. Apay, awan nga taaya ti makanda. Isa masapol nga agtakaw di kasinsin mo. Jakman amo. Awan siguro at igatang na iti bisyo na. Iswa ka sa pula na nga agtakaw ti loko. Nay, si kamot gayam insan. Naimbag man ta saan ka na ikulong gapo iti panagtakaw mo. Anya? Apay nga men, na masapul ka nga agtakaw. Saan aya nga insuro ni Auntie Berta asan anasaya ti panagtakaw iti san ako kwa. Manggad ka nga min nagdaklan na tabagim. Anya ka din dagita nga ipagbagam, si Kamara. Nakunak da ito'y ata nalabos kayo idi nga agsasaw nga gina. Anya? Ibagayo pa amang ibabainak idi, nagisaliak idi singing contest. Katawa mo ti dakas ijay. Mas dakas pa kit direta inaramid mo Mangibabay iti apelyedo ako nayo. Anya ka tagtakaw. Ay, Diyos mio, Marimar. Iso ano maminsan? Panunutan nyo nga umunasak ba yung nga isawang dagiti agkakasakit asarita? Insan, pasensya ka kuman Insan ka dyan. Dita ka man langan. Nyalakit din. Bật kiếm tiền mấy kênh đây. Nói luôn bật kiếm tiền mấy kênh. Không có. Nhưng Quỳnh là Quỳnh nói thật. 2-3 kênh là nói 2-3 kênh. Ví dụ mà thì bật kiếm tiền nó nói cái gì đâu. Ý là không có thiệt. Báo cáo thì rõ ràng Trần Tuấn Tú gian dối trong làm công việc. Báo cáo gian về Ý là không có thiệt. để bú tiền kênh một mình. Hay là quay cho Trung? Hay là quay cho Trung? Có em làm gì có gì đâu quay. Cái này là Anh quay Trung là nhà đi trang em hả? làm video thôi chứ bữa giờ video AI không mà. Cái này video cũ sao đi sao lại hoài quay video bình thường mà có gì đâu. Thôi bình thường không tin đâu. Thiếu gì cái vlog đi quay đúng không? Má chật tối quay gì cha. Tối 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 chụp cảnh nó thì về. Rồi chia ra hàng ngủ hàng chật chứ. Quay Quay cái gì? quay nó ngủ đó, quay không Thì chật ngồi gác cổng với lại khi nào đi tùng em. Random khi nào biết được mình đi tùng. thì cầm cái máy quay theo. Rồi hàng nói chuyện đi em. Bây giờ em quá. Trung Ý nói Trung Ý. 3.000 USD này. Tháng kiếm mấy ca. Rồi Hơn 10 ca. Anh Đạt. Lúc đó Hoàng Anh nói với em là nhân viên mới sao làm đẹp được. đó là khiêu khích mọi người thôi. Đúng. Ông nói đến cái động lực cho mọi người cùng làm. Đúng. Mất rồi chứ. 250 cũng nói vậy Chứ đó. thật ra 250 là 250 200. 250 một kênh. 250 một kênh không là chính xác là đó. Đấy là nói vừa thôi, nói nhiều quá là sợ mọi người bị mất động lực đấy. Không có thiệt. Không có thiệt luôn á. Cái lời thiên tả thì không ai nghe được rồi đó. Không, bữa mấy hàng bị khen là view kênh nào cũng lên. Được. View giỏi. View giỏi nhất. Bây giờ chuyên gia các ý tưởng. Anh em có ý tưởng gì là đừng nói với hàng. Kỹ năng là số 1 ở đây rồi. Bữa xếp khen mà. Kỹ năng Chuyên gia các ý tưởng. cố cái gì thum ta 9 điểm. Rồi, Cỡ nào không lên. thumbnail xuất sắc. Anh Hoàng Anh nói là thumbnail xuất sắc. Rồi làm mà bán kịch bản.
Chuẩn bị món đánh giá đánh 10 điểm luôn giờ. Trời, cái gì đó. Tự tin lên em. Nói gì? Đó, tới cái đợt xét tăng lương rồi là hàng tự xét mình 10 điểm. Đấy. Ok chưa? Còn gì nữa nè? Chưa thì mời em nói nhận phát biểu. Em muốn nói điều gì? Hàng đang có kênh nào đi thăm hơn mấy ca? Nói gì? Mỗi Làm gì có kênh nào mà mấy cái Mấy anh hỏi gì hả? Mấy cái là có ít đấy hả? anh nói là không có kênh nào mấy ca hết. Cao hơn thì có. Anh hỏi là có Mấy chục ca, mấy chục ca. anh hỏi có kênh nào dưới 30k hay không? Phải cỡ 50 nữa lên chứ. Có kênh nào trên 30k hay không chứ? Phải không? Thì không? Thì không? Nói xạo là tay kênh đấy nha. Có kênh nào đâu phải. Em chiều em ngó nhẹ cái clip nó, một clip của nó đâu khoảng tầm hai mấy k view một clip mới đạt trong vòng 2 ngày. Chị Lan không? Chị Lan lớn mà anh đạt không? Đúng rồi. Lớn rồi. Lớn nhất mà. Tiếp theo là não. Lớn hơn có tuổi à? 8 mấy. Như lớn hơn có tuổi hay sao á? Hay là 2 tuổi? Không lớn hơn nhiều. Anh Đạt nó lớn hơn 1-2 tuổi. Anh đạt 82, 80 Đạt 85 phải là một 85. Kìa kìa, nó nhìn cho kìa, bắt đầu nó ra. Đó là làm gì? Đâu, Kiểu vô. Kiểu vô thôi, nó nhìn cho gà kia nó vô. Đây. Cái là của đó. Thôi giờ kể của mình đi. Anh Thảo cái gì muốn hỏi đó. Hồi nãy anh Thảo nói ra là muốn hỏi về cái tình chức của em á. Cái chức là gì? Cái chức hiện tại là gì? Meta mới nhất là gì? Được. Mà Mọi người làm gì em làm giống mọi người mà. sao được? Sao giống được? Mày biết tao làm gì không? Làm gì? Mày biết tao làm gì không? Sao em nó giống mà không biết sao ngồi chơi đâu làm gì đâu. Tao nhìn chung là sáng vô 5 phút 4 thôi. cái, xong trưa Nói cái đó bây giờ 5 phút. xong chiều nữa Ý là có view đâu, mọi người lấy thì để sụt đó ai lấy thì lấy thôi, gì đâu. Được không? Thì cái này bình thường mà. Sale không? Có gì đâu không? Anh có kiếm tiền nếu là mình có. có gì đâu. Cái này Làm làm 6 người mà lấy chung một cái sột này cũng hơi căng. Không chia. Ai lấy rồi cất ra thôi. Ấy là mặt ai tự cắt anh? Cũng được. Là cái có bao nhiêu người? Đâu cần lấy chung luôn cắt cũng. Ủa thì đâu có về kìa. Không, nó mới dọn không, nó dọn sớm. Trời ơi, mới rồi. Mới có 4 giờ 50 vậy. Tội cái gì không biết Đừng có bộ. 25 phút luôn. Hàng mà đảm bảo 2-3 người ha, hàng cắt mặt túi ra. Để chung rồi. Không có anh cấp kết tới 6 người được mà. Đâu có. Anh nghĩ của người gì? Để đúng rồi. Để hai người. Cho đó bắt có mấy cái sticker dán lại. Dán Che mặt đúng rồi. Cần em không có bật đâu. Em để mặt em lên. Tại vì em để mặt anh để mặt anh lên không bật được nên mới thử để mặt mọi người nè. Mọi người nó đông hơn chứ. Ủa, tại sao tôi biết là không được là do mặt? Đúng rồi. Thì tại bật rồi. Ý là nó nói chê là mặt xấu là mặt gì mà không Cái bật này được. lỗi gì? Bật lỗi gì? Không bật được là không bật được. Là lỗi gì? Cái mặt đường phải lỗi gì nữa. Lỗi Tôi nhớ. lỗi cho bích trả về là gương mặt này quá không quen. Từ hồi trước Tết giờ sao anh nhớ nữa. Là vậy để kiếm vé nhiều tiền từ YouTube rồi. Kiếm được đồng đéo mà nhiều tiền. Chưa được 100 triệu kiếm nhiều tiền. Chứ đâu có 100 triệu. Chính tài chính. Ai là chưa được 100 triệu một tháng hả? Là chưa cán mốc chưa cán mốc 100 triệu thôi chứ tầm 99. Đó, một tháng anh Đạt kiếm KPI đâu khoảng gần 50 á. Anh Đạt không được không. Đó là sách đó. Năm chục là ít anh ơi. 50 là số ít đó. Đúng rồi đó. Đúng, ta ghét qua này á. Ủa 50 là mấy trăm hả? Mấy chục ca. Năm- Còn trả chia là công ty nữa mà. Là thật lạnh của ảnh á. Đấy là thật lạnh đó nha. À 50 của ảnh đó hả? Thật lạnh đó nha. Chứ không Ghê phải- trời. Đó, mọi người học hỏi anh Đạt nhiều không? Hậu túi á. Chú có gì học hỏi? Anh thấy kêu Hỏi Đạt đâu. vô mới hỏi được chứ. Anh Đạt Không chịu anh vô. Đạt giờ sao á mà bây giờ hết Anh Đạt còn dính nguyên rồi kìa. Chưa ra. Giờ có làm gì đâu học hỏi. Rồi sáng á, đáng lẽ là cái kia của anh Đạt đó là anh Đạt chụp hình đúng rồi. Cái anh Bảo mới đổi. Bảo nó đổi qua xong cái hồi ủa anh đó, ủa sao hai kia giống nhau à? Mà đổi xong nhạc vô luôn nha. Xong cái giờ kia của anh Đạt báo là đang sử dụng cho mấy cái. Không, mấy em cũng bị á. Ủa, Không, anh Bảo dùng của Đạt liền. hồi cái kia của anh Bảo là sao không đưa qua cho Đạt đi. Thì cô anh Đạt chụp hình sẵn hết rồi cái đem qua cái ghi tên Bảo là cà ti luôn.
không nè. Đại vẫn chưa hiểu tại sao ủa sao cái kia của anh mà ba không bảo. Câu mày nghe em. Tắt anh ơi. Nó không nói mấy chuyện thông tin bí mật. Phải không? Phải biết mật Ghê không? vậy